Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu vesselamu ala Rasulihi Muhammedin ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli Müslim, Müslime, din kardeşlerimiz. Elhamdülillah Allah Rabbul İzze her barşalarımızını da bu dünyaya kelgenden soň terbiyeli. Özünün rahmetin, özünün nimetin bizge eriştirip tura. Hem biz kişiler olarak bu dünyada yaşaganda en evvel Allah Rabbul İzze bilen ilimtani nıgıtırga tırışabız. Hem bu bizning işleribizning, amellerimizning en üstüngisi hem en evvelgisi bulup tura. Hem şulay uq bizning yanımızda bulgan, bizning bilen her daim hem her günni görüşe turgan kişiler bilen de biz elbette ki ilimte bizni nıgıtırga, kamilleştirge tırışırga tiyişmiz. Bir vakit Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge sorav berdiler. Ya Allah'ın elçisi, kimler yaki nindi türküm kişiler kirirler cennetke hem alar köp bulurlar. Olda ise kim cennetke kirişilerinin arasında nindi sıfat bulur alarının arasında en köbü qaysısı sebeple alarga Allah-u Teala cennet işiklerini açacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Takvallah ve husnul huluk dedi. İki sıfat. Birinçileri qaysyları Allah'ın gazabından korkalar. Onun dürüstten de bizge gazabı bulaşağı ikenliginden. Hem dürüstten de onun bizge qarata sorav alaşığından korkalar. Hem şunun için özümüzün amellerimizni, bizning işimiz dürüstliyimiz, kamilleştiremiz. Qaçan bizning ko'nglimizda var özüne göre bir korku. O korku kim için gerek? Bizning için gerek. Çünkü şu korku bizni bastıra, bizni o'rnimizga o'tirta. Hem dürüstten de bu dünyada yaşaganda dürüst etip atlarga, dürüst etip fikirlerge yardam ede. İkincisi nesleride Peygamberimiz husnul huluk. Olda ise yaxşı xılık dedi. Oylap qarayğılı cemaat. Peygamberimiz aytmadı nindidir zor binalar tüzü, köbeytip sadakalar biru, nindidir zor izgi ameller kılı debi yok. Peygamberimiz nesler idi? Yaxşı hayırlı xılık. Hem şu hadis şunun bilen tamamda. İki sıfat eğer de biz özümüzde bunlarımızga tırışabız iken, şularının üstünde işleybiz iken, hem alar ikisi de beylengen. Çünkü kişi özünün kamil hayırlı revişte tata almay, dürüst revişte halkın terbiyesini buldura almayacak eğer de onun Allah bilen ilimtesi dürüst bulmasa. Eğer de ol özünün köngülünde Allah'ın ismin Er-Rakib küzetip duruşu degen sıfatın ismin özünün köngülünde tutmasa nişik onun hılkı yaxşı bulacak. Şunun için bu iki sıfat alar birge hem ikisi de alar bir qaraganda ağır kibik tıyıla ama ikinci qaraganda subhanallah bu bit Allah'ın zor bizge qarata birgen jingilligi. İkinci hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge şolay haber ede. Minim yaratkanlarımdı. Ahibbaikum. Ve akrabakum ileyye meclisen yevmel kıyame. Hem en yakınları qaysaları kıyamet gününde minim bilen birge buluşular. Kimler dedi? Ahasinukum ahlaqa. Şular qaysaları özlerinin hılıkların yaxşıladılar. Kamilleştirge tırıştılar. Şunun üstünde işlediler. Nindi zor derece. Subhanallah. Bizning dinimizning, İslam dininin maksatlarının birisi, hem asılgı maksatlarının birisi, hem Peygamberimizin kilüğünün de sebepli, yaki ni için kilüğünün asılgı zor bir tarafı, olda ise kişilerinin halkın terbiyesin yaxşı tarafka üzgertü. Hem oylap qarayık, kim bu dünyada özünün hılkı üstünde işlegen, onu kamilleştirge tırışkan, hem onun yaxşı hılkı bulgan, kıyamet gününde ol Peygamberimiz bilen bulaşak.
Һәм Пәйгамбәребез аны әле нәрсә дип әйтте? Минем яратканнарым дип атады. Хәтта безне күрмичә дә. Субханаллах. Без һәр барчаларыбызда гыйлем алабыз, шулай бит. Мәктәптә дә, институтларда да, бүтән уку йортларында да, һәм нинди генә гыйлем булмасын, ул гыйлем нәрсәгә каралган? Ниндидер бер һөнәрне өйрәнү. Шулай бит. Нинди гамәлләр кылу, яки ничек моның белән кулланырга, ничек ниндидер фәннәрне дөрес белергә, һәм ничек иттереп мөгамәлә тозырга дигән фәннәрне өйрәнәбез. Дөрес итеп укырга, дөрес итеп кешегә мөрәҗәгать итәргә һәм башкалар бик күп. Әмма нәрсә кирәксең безнең бүгенге көнгә, иң авыл безнең балаларыбызга һәм иң авыл шулай үзебезгә үк, ул да исә безнең эчтәге халәт. Ул да исә безнең эчтәге күңелнең халәте. Нинди ул һәм нинди дәрәҗәдә? Әйе, тәнебезне кайгырту, дөньябызны кайгырту өчен нинди генә китап юк, нинди генә аудиолар юк, нинди генә видео язмалар юк, алар баралар күп, біз аны өйрәнә алабыз, туклый алабыз, тырыша алабыз, кайдыр сәфәр кылабыз, чит илләргә чыгабыз. Ә күңел нәрсә микән безнең? Күңелдәге безнең холкыбыз Аллаһка һәм кешеләргә карата нинди дәрәҗәдә микән? Менә шунарга игътибар итсә идек. Һәм дөрестән дә бу бит зур дәрәҗә. Кешенең хәерле холкы булуы иң авыл үзебезгә үк файда. Без үзебез ләззәтләнәбез. Без кеше белән тиз арада әңгәмәгә керәбез, аның белән хәбәрләшәбез, сөйләшәбез. Кешеләргә карата, безгә карата хөрмәт булачак. Алар безләрне күргәндә һәм гомумән менә уйлап карыйк әле, бар бит безнең якыннарыбыз кайсыларның холкы яхшы. Алар белән утырырга да, сөйләшергә дә, ниндидер эш алып барырга да, кайдыр сәфәр кылырга да без теләп барабыз. Ни өчен? Чөнки аның холкы мөлаим һәм хәерле. Һәм шуның өчен, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, Аллаһ Раббул Изза һәр барчаларыбызда холыкларыбызны камилләштерергә насыйп итсен. Үзебезнең күңелләребез белән эшләп, Аллаһка карата дөрес мөгамәләдә булып, кешеләргә карата хәерле мөнәсәбәттә булып, хәерле тәрбия, холык белән гамәл кылып яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Илкеннәребезгә тынычлык, тәннәребезгә сәламәтлек, күңелләребезгә иман нурлары Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Субханакаллаһумма бихамдих, нашһаду ан ла илаха илля анта ва настагфирука ва натубу илейхи.